ASDC atum amit thangasa hemalong herang kemai kepha Vothat langsu seradihu naklamalong ingdeng pri karbi rong sarame ningkan esek amepi ingsam jinpen kapachunpo KSA Samson Tironatum karbi englong arlo anta animal corridor ke parlo ponalong kahugrita Kardom pini karbi pramta berta long pedili thare sarong klahanse non berta angton pen arjikha ASDC atum pen there thongkep arni dipu mithangasa hemalong karbenglong adui hoyalam Kaziranga National Park pen karbenglong ahoyalam lapen tet ke pas vek atuma phan appointment kipinang jelam puthak pherang ke amai kapat upon Ser bangke semer bangke anti private lo Karbenglong core issue moga do dantale autonomous state tentang lo katu kehan hai bangke mana haya issue maka kita award dia pasti ason son hai kiwan mana divide and rule lo British rule non bangke divide and rule ke dolo divide and rule langsung bang sila tumbang ke divide langsung semua sih eklo asi semer bangke dak itu main pen lah bangke lo semer itu border issue bangke alang itu bangke district day bisik bola bangke district day bukan ilah bangke non itu mela tuh kilangga mate ikutan teh semer according to the proposed recommendation for the 36.79 square kilometer of land Assam will keep 18.51 square kilometer and give the remaining 18.28 square kilometers to Meghalaya Pusita. Tante daka bangke out of 12 areas bangke disputed area Pusipulo, out of 12 bangke 6 bangke already dissolved. 6 bangke appoint ho kona. Adim kona lo. Handak di. Lansi surjot Pusipulo. Tela bangke itu mungkin la bangke. Demang lansi se la bangke handak di. Appoint mo ka bangke. Kona long truck bangke surjot ni lang. Kadang-kadang asli bangke spesifik नाम को मेंशन हो ये तो भारत एरिया खुला लदसो जरा से सोता एरिया खुला तो सोत बिल्कुल सोता एरिया कोड আছে আনস রিজর্ভ কিমানটো আছে আৰু আনৰিজৰ্ভ কিমানটো আছে এটো আমাৰ ফালৰ পৰা এস ফালৰ পৰা আমি সরকার আহ্বান জনাইছে এটো স্পেসিফিক হ'ব জায়গাটো স্পেসিফিক হ'ব আৰু ইয়াত 36.76 স্কয়ার কিলোমিটার টোটাল এরিয়া ইয়াত 51 যেটো border gitu issue itu solve হৈ গৈছে যেনেকৈ ব্লক 1 ব্লক 2 itu already solved already march kita Karbi Anglong Autonomous Council বা Karbi Anglong district itu district দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকে ব্লক 1 ব্লক 2 এটা ঠিক কনসেপ্ট নাই এটা ব্লক হরমুকা কনসেপ্ট হৈছে মানে নকে ব্লক কোনো কেনা বাংলা ডেভেলপমেন্ট ব্লক তো নমতি 11 না কিমানটা ব্লক আছে হেতু কনসেপ্ট বুলি কলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ৰাজনীতিকৰণ কৰি আছে এটো সরকারের মেঘালয় সরকারের পর অসম সরকারের পর যেটা মানে রাজনীতিকরণ করে আছে বর্ডার ইস্যু নিয়ে এটাকে আমি একটু অনুরোধ করেছো বা দাবি জানাইছো একটু সোনকালে একটু কিমান ডিসপুটেড এরিয়া আনডিসপুটেড এরিয়া একটু রাইজক ইয়াৰ ঠাই জনাই স্পষ্ট তো সীতা পলিটিক্স হরমুকনকে লামকে বটাইছে তে সিচুয়েশন দগৰবে মাতি রাইজে পরিবর্তন বিচাৰিছে চেঞ্জ বিচাৰিছে রাইজে তো পরিবর্তন কৰিবই এটা আমার এটো মূল স্লোগান নহয় যে বিজেপি খৰাব লাগে কংগ্ৰেছক খৰাব লাগে এটা আমার মূল স্লোগান নহয় বিজেপি খৰলে তো রাইজৰ ভিতরে খৰাব রারা ভোট পে নিউ তেল বাংকে রারা ভোট পে জিতে হাই পেরেন্ডি লবাংকে ডেমোক্রেটিক প্রতীক এটা স্বচ্ছ এটা নিকা এটা নির্বাচন হোক এটো প্রশাসনৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছো বা দাবী জনাইছো স্যাৰ Ingdeng pri karbi rong sarame ningkan esek amepi therepo niphai ingkora sir kep pen chengsi pini pijut pontanglo pini kijut siani ada porphai troksepor dormo sing teron mephu karbi rong sarame pen songalama pangjar pensi jamek pangchingpo aphet ong dungar mu pen armu kajejeng padu ponthu anarlo porphai krihinia por mephu ধর্ম সিং তেরন পেন মেজে ফাইম পুপনসি রাদামেপি পামানপর
Melong Alui Sar Poman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdu Karbi Richo Ramsing Ronghang Pen Danglok Trekjam Ratchari Asongja Radasai Klembang Phutum Melong Chitongdu Ingdeng Pli Karbi Rongasarame Ningkan Esek Ame Pielong Lamrai Kiripon Lapusan Henam EC Traditional Village Council Lapen Village Court Aputhak Chunchetik Chisong Ponji Hini Iru Rukasena Rona Tengpen Sarka Cepat Pelang Atum An Sarka Cepat Vek Jiapan Ceparaipon Kethong Aron Repen Sarka Cepat Asar The Tumapan Ke Manpeng Pilongle Pli Adamasar Pangri Pang Donahut Gari Motor Along Lothi Arong Tarlongli Po Karbi Anglo Tormas Council Pen Longlia Pata Pipe Aprang Rongasarapan Parjupon Vek Nangji Tro Melong Rongasara Choy Chingchoy Vek Nangji Troxi Manpeng Kachipi Glak Nangni Sarmara Tumapan Poho Ki Air Lapen Risomara Tumapan Poho Ki Lokpensi Archu Inangji So Ardo Pan Poho Pen Manpeng Pilong Lepusi Peraipon Hok lo ni tum Karbi Rongsaramai pen Ingdeng Pli Ingkan Segamai Kibipon ni tum Kimangpon Traditional Village Council lapen ke la Village Court lapen ke la Separate Electoral Rule la Kipachun Dabi Phan Madang te ni tum la Chunchetik penang bong Kachisong Wang Bom pen ingkan Drok nang plengalo la silaso aputhak sinili tum la Pharman Bang Phu ni tum Jingwai Pon lo lapen thu Karbi Angbong Ampang si Koson si Longli Phelang lapen ke Jutang Jubat Amu Koson si Ingthirwet pen ke Dut Thekima Lai Hui Puthak Sini Tum Duwi Cherai Pon lo la silaso Cherai Lam The ni tu la Ratamai Along Stame Paklang Pon Po Hamren Pen Hundor Kro Nang Kilo Birta Phuluni along Phuluni Youth Congress atum Fordenatowar Kaselem along Sai Hemalong li Dunjui Sitami Non Anta Land Acquisition Atangka Kelong li Rekaputhak Pherangke Amai Kapadu Pona Birta Nilituma Pherangke Rostom Tokbi Pen Kat News along Birta Dang Pali Phuluni along Congress Sai Hem do Laso long li Non Fordenatowar Kaselem along En Pondelo Sitame Non Anta Laso long li Anam Sikai Sita Long Lela Lasi lasoro yang bong jongsi laso tangkap pipi plote ahiring tangra jisongji pusi Mongol teron lapen fencing teron tu carving lo termas konsil aphat cingkrin pon Congress pen resmi phana ko labang so puthak bangke nili ke champion hiju kan tame than pon ko pini hok lo pini karbiang lo tame non krom dia towa mane Dobuka tu Temapur Kikrongpur labang so krong pria tawarong depon non ada nilitum ngacitong sentar boyar long nilitum ke section 4 se puri lo la se labang so section 4 ke puri long sentar boyar long nilitum pini dele ke chuki ma office kali nilitum ada labang so boyar long nilitum Phuluni Mondoli Congress office bangke nilitum sentar boyar long so Lasila bangso office support nili teman kita tangani kami nili teman nangkulo jet forlen mana rambong lo nang sumar tong rambong lo lasila bangso ke sumar lo nili office kami pulitun lo tu lasila bangso office support hak perbangke alam itu kami nangkulo nang tum aja kami pulunde segini lo pasumar man lapende compensation bangke nili tum sinati popo lasi compensation bang nang itu nang di bina ne Lasa compensation mang di tum clear ni nanti mane wan mana pi nang ji ando tame nang piji kolam si halang itu nang si chago sitame pini an ke mar sitame thongke bani an pini nang yelo ani kane tame kililo etame ni tum han compensation dawe ajat dawe non bang ke ni tum Phuluni Mondoli Congress tumani ni tuman pamang hong non bang ke office ta nang tripi ghum lapena ahe ma bikilo etame JCB pen kadowe na hupila kadowe sinon manga towar kato sumar kadowe tame tanglalo non mangge gari motor tame chelen korno lasi nili tom anu panjang dangde ladak section 4 ong dipuri
Ladak SK do Mondol do Lapen dinong Ladak authority tum do Kala tum do John Secretary tum do Lasi komabang budong kicok lone kicok cilone Stamini tumandang kompensasi tang pita pranang ko John si kompensasi da tangka nili tumandang pita prang pre pulote nili tumangke kece pen kiju kita nili tum tarlin nang ko Lapen kodak nang kicok cede mangke nili tum lanang ko tarlin nang ko nili tum isya or hot igi nili tum pini mars hot tarik ham ke hot pini tarik ko phe hisab ho nili tum hoptai hoisi nili tum apor hilo authority tuman jong si hoptai hoyan bong jong si nili tum han labangso compensation ang pini ke pulote nili tum mangke sodak ben tisong nang ko lasi nili tum ke pachini bang ke la labangso compensation mangke hoptai hoyan bong pachok ke pulote hopta ke chok ap kilo pulote nili tum mangke kecisong nanti yang dengan mangke nili tum cisong depo lasi sodak suluk sudah kena kecisong mone ko pipo ne labang ke nili tum name apor si lo nang thampo lasi authority tum isame ala ni tum name kachini ka pranghi man ke nam so lasi nili tum hin ke pachini lo Hauragat Subdivision Bihu Committee lapen usuka tum non ke bangji jangmia cheklu niphai inkoira hinipen inkoira ke thoman Hauragat Sankar Mandir aklamalong aliralon pen Bihu katalon jiafan cisik cedang pontang do kedamtang ningkan hinike pirthe dangalong coronavirus awur kedoko gajok Bihu talonlong pamemedelo lasi pininga singkan ke aliralon pen katalon jiafan non pen cisik cedang ponlu pusi Bihu Committee tum ningjepon lason si jutang pen ceraplok kapathuason lapen asami sakhe tum Bihu mate jutang kekan hehui kacepate paduponji lapen kijut siarni lake nongnam kace thangklong alun sepi dipan vita deka lapen lamarjan ciparjana tumaphan chopaponji puse Hauragat Bihu Committee amephu media Maheswar kakati lapen chunbang Kaberi Bora tum Ferangke engno ningjepon Hauragat Mahkuma Bihu Committee তৰফৰ পৰা সকলোলৈ আমি শুভেচ্ছা জনালোঁ আমি যোৱা দুবছৰে কৰোণাৰ কাৰণে বিহু পাতিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে এইবাৰ পাতিম বুলি ভাবিছোঁ অহা এপ্ৰিলৰ 22 আৰু 23 আৰু অসমীয়া 8 আৰু 9 বহাগ গতিকে সমূহ ৰাইজক আমাক সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ নতুন কিবা বতৰ আনিছে নেকি আপোনালোকে নতুন মানে দুবছৰে যিহেতু আমাৰ বিহুখন নহ'ল এইবাৰ আমি ভাবিছোঁ যে নতুন নতুন যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ এই মহকুমাৰ হাওৰাঘাট মহকুমাৰ ভিতৰত তেখেতসকলক আনি তেখেতসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু বিভিন্ন জনজাতি হাওৰাঘাট মহকুমাৰ যিমানবোৰ বিভিন্ন জনজাতি আছে তেখেতসকলক লৈ আমি এই বিহুখন পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু যাতে এই বিহুখন সুন্দৰ হৈ তোলে সকলোৰে মানত যাতে জাউতিযুগীয়া হৈ থাকে তাৰ বাবে আমি এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ ধৰি লওক আমি আগতে অসম ভিত্তিত পতা নাছিলোঁ এইবাৰ অসম ভিত্তিত বৰ বিহুৱতী অসম ভিত্তিত সৰু বিহুৱতী আৰু জিলা ভিত্তিত মানে বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতাও পাতিছোঁ তেনেধৰণৰ বিভিন্ন খেল ধেমালি পাতিছোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি ইমান দামী আৰ্টিষ্টো আনিব বিচৰা নাই কিন্তু এইবাৰ যি কি নহওক অসমৰ মানে মঞ্চবিলাকত মানে হেলদোল কৰি ফুৰা তেখেতক আমি কি কয় দীপান্বিতা ডেকাক আনিম বুলি আমি আগবাঢ়িছোঁ পোনপ্ৰথমে অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ মহকুমা বিহু উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ বিহুৰ আগতীয়াকৈ শুভকামনা জনালোঁ বিগত বৰ্ষৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে সেমেকাই পেলোৱা আমাৰ হাওৰাঘাটৰ বিহুৰ পৰিৱেশ জীপাল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়েৰে আমি নতুনকৈ আকৌ বিহুখন উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ নতুন প্ৰজন্মক উৎসাহ দিয়াৰ লগতে আমাৰ বয়সস্থসকলৰ সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বসন্তৰ প্ৰথম সপ্তাহটোতে আমি বিহু উদযাপন কৰিবলৈ আয়োজন কৰিছোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত সকলোৰে আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ Hauragat pen Gautam Chand report card news
Dwarbagori constituency lapen Socheng Thenta constituency arlu Kaziranga National Park angkang kapat heji amen pen eco sensitive zone lapen animals corridor kapar lupondet jiaputha Clark dak pen kachini jiapan KSA Samson Teronatum humri damsi haladak kisung ke phovek aradatum pen chingki chithantika Karbi Anglong alongli lapen Hemrit Kithirdam mate Kedobari matompan thangnata eco sensitive zone amen pen pasik saklongli jongsi sorkaratum patoite pen klembor idet proti sodak pen jesongji pusi KSA Samson Teronatum ningjepon lasonsi Karbenglo autonomous councilatum tami prabjin pen adimalong humridam seraksi sorkaraphan pachini serak nangji pusi KSA tum ningjepon damtang ini di thoma prang ni tum media long ba social media long stamini tum thek long lada ka Dwarbagori Karbenglo autonomous council constituency arlo pinangana rong animal corridor amen pen national Kaziranga national park atum pinangana rong han katharli ji phula so alam ni tum arti tum no sila so wana hok ma hok hima pu thak pot pini tum dak adimak long anang pali pen arjulo kadu ko bialam tabe na dak ni tum chini lo ahok peda bangke alam ke ahok lo je animal corridor mate eco sensitive zone kasilami po bangke la tum bidi kangli men ke claim po bangke chini lo ne tum lasi ye tum penan rong sor tum pen chingki chingwai lo che than lo lang tum mes menang than no lo ni tum chini lo je la bangke jase met pet sarkar tum bidi kanglim kusini tum honthi pon me lo athe pini langdam lu pulotang te non la nili kar japom laso hawara bangke lake penang ana ningkan pen non la nili prang long ke do basic LP school long le langdam to so school bangke ha 1944 aning kan sila so school ke establish pulotang te hala sohut pe dadak rong do pote hala sohut pe si ठीक है नंगजी जे laan ke rong kali der bohala national park ka declare chenga hutsi selam ya nangi polo seta selam le der muni tum do bom dake muni da dum ki do arong puchini lo rafista men non pining pa non malom laso kachi thang bom je eco sensitive zone ka selam thui dak pen national highway pen 2 kilometer cap an inglong ta ke par lo lang pola magale Karbi luchar liya song benche donun dekhe lapen lage Karbi Anglong ke do barim Karbi arela tum phaning long aswara tum lage kachen nek chadi lol ke lasila long bang ni tum che donun dekhe asin ni tum rada long se kai kera dodunji lapen rada tum akidu ka kisung long nil tum tar jab dun thipji laswa dimo bang ke lakhe non ni tum karji long teng pulutang te pata se tame miadi pata da doyat pulutang te lage government atum pe ning hang ling selam tapre ipugela ni tumen ko tekhe apen ni tum pi dak pen ki pukang tum mang lailo Karbenglo autonomous council kachari ya songja po tum stana dunda nang mek nangli mek prang dunra nangli khai nangli mai nangli khaya so tum kisu putha ko nangli tum ta chelang dun thap sin li chuning gang tu athe bangke Karbi arada tum ke nangli tum phan Karbi arada so phan hiduk kisung penang pijok dun pu aning achi thisnang do phan election nang kapi hai laso election nang kapi hai det ke nangli tum phan nangli tum hakumania bedun rok nai po phan le nangli tum phan rada tum nang kapi hai kali lasi Karbi Anglong along non autonomous council Karbi autonomous council ka chari bom asongja po tum team Karbi Anglong pendang lok MP MLA kado ko betum samela swa dimak long nang chihumri ra la Karbi arara tum ke do bom Karbi Arong ke ongdung Karbi Arong non la animal corridor la pen eco sensitive zone la so ka selam long nang li tum pen kham khedun vek nangji la pen kham khet khit nangji la ke Karbi Anglong along le la pen Karbi Anglong Karbi atum si ke do la selang li tum aphanang li tum hajat abidi pen setame la Kaziranga national park la so puthot ka pang dang thungji amen eco sensitive zone amen pen ka pang dang thuji mate lahai animal corridor putha ka selam thuji along bangke nangli tum pen stame khit nangji ni tum Karbi charlia song hin pen batai ki pukang tung la hello nangli tum Karbi arat do ana phan matha pemera nangli tum pini labangso akisung long pe jok dun po pusini lini phlang nu lang la atumi dik bang ke las la ka phlang nu ji si krang lo la
bang halu final non kisi dam tu bangke. Kota ini lu bang. Golaghat district bangke? Golaghat district Phalang Penang Phalang. Palang. Golaghat district Nongau district Penang Phalang. Koi pen ke kapia step tong deng ne bangke Chine seni tu bangke memorna mang pidam ulo. Pen council along almang ni tu pidam ulo along memorna pilo. Lapen don ke kes pinai palam tu. Sila bangke kuson bani ni tunom rat pen chimai bomlo. Rat pen chimai choran galu. Lapen parang song ni tum palit hekadal. Council pen ni tum chimai bomlo pasi pu hai. Non malam support fan birtamo ington iksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamo pit puthot birtalong wang thiklo. Kedamtang ningkan kepa prangpen North East Zone Cultural Center Ministry of Culture Gulf of India tum Festival of North East nang talon bom wang bom lo. Sitame karbeng long phan nang chu phapon pe pin la. Nona phonga bang isi kupai kemi pen chipate dunong lo. Labang Sojamek North East Zone Cultural Center Complex Dimapur Nagaland Art Lapen Sculpture Garden alongsi Peman Pono. Bangsolong ilitum Karbenglong phan Lunchito Kilundunjia phan pura Karbenglong United Choir atuma phansi Kaju Phalo nang palilo. Bangso puthak Karbenglong United Choir pen sidame India tedalong methangake lunlam kapachan mate isikhe kangkhip topu kapachini ponbom thekjia phan mathasi NEZCC pen nangkachu phate chitong lulo. Lapen lunchito sita methang karbiete on pen sar teron choir conductor lapen hukur sing tokpi assistant choir conductor Daniel Engki Anparta manager Justin Rongpietum kaponda pon alunsi lundundo. Bangsomi nihang nirep rongaje Srimati Gori Basu Director NEZCC ahin pensi me ingpulo. Chethan pon me nona phong henlo nihang nirep rongaje long karbeng long aphan nangke phatching lo. Lasi nona hut karbeng long pen kidunatum jumesen alun parjudunsi nong me evan pilo. Lapen bangso melong kidam kebang aphan Karbeng long Termas Council MSC Richard Tokpi MSC Povitro Rongpi Lapen Teris Teron Piatum pen Kachirabdun Aput Hakta Karbeng long United Choir pen Akirota GP Pontu Sonsi Efranke bang GR Nianta Angso Angteng an Ili Karbia Khetum Gengkap Kachijor Ponpom Thekji aphan Ilia Khe Isi Kachirabta Akinang Sotpusi Lunthan bang Sar Terona Hinpen Chunding Ripon Pedo. Non ke bangji Karbeng long Termas Council election ahut Sarupathar constituency along BJP aphan saike claim ponang jia puthak make up upon birta pherangke Bisnu lekhe pen birta nang pale BJP asorkar nangchari penke Sarupathar constituency ta chingchuduno lasi non ke bangji lang arditame BJP along dothi pen BJP aphan kapahai bekjia puthak me along chingki che than pon Sarupathar constituency along BJP aphan kapahai jia puthak bidisore chipirinti puthot rat pen choranesan cholinsi ingsam jin pen me pachun pon
Kre siang deng Rangsina Sarpo Award lapen Rangsina Sarpo Folk Artist Award non ke bang ji jangmi clear ni sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall along kapatu ponche puthak there thongke barni Cultural Affairs Department lurulang solong pherang keme ke phapona birta kat news along birta nang pale Cultural Affairs Department pen Karbenglo Thomas Council cherap chetudunsi Karbi Film Society atum kapadu ponji Kre siang deng Rangsina Sarpo Award lapen Rangsina Sarpo Folk Artist Award jangmi clear ni sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall along kapatu ponji phan sikdang pondo lasi lasolong alohi sarpo man pen Karbenglo Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be atumta chitong dunji bangso award kachepatelong kado kabe lamarjan pho anveji lamarjan pho angbongsi sensor committee atumpen ingwai ponlo ake joypensi langdu nongji pusi pherang kemelong Cultural Affairs Department Deputy Director Sangpi Rani Terangpi Karbenglo Thomas Council Deputy Secretary Sona Terang Dr. Janta Pator lapen Karbenglo Thomas Council DCRO Dilip Kathara tumpen pachinipon si pining stamia nilitung Rangsina Sarpo Film Award KBJ Fancy nilitung Department then sona tarik kami nilitung pangdak kono lake April tarik li adima bangke sarsing teron langkong habi Memorial Town Hall along sini tung diponsi besi nilitung singwailo tapi hala bangso ajai me kabo tita macip case lake itung kating online CEM Dr. Tuliram Ronghang Hansi nilitung Haponglo sarsing teron Town Hall Auditorium Hall mante langkung habi bangso Town Hall situ katikpo bang salang so programmer di panti tung chief guest itu macam ponji itu kacing honai ning je thanai sir Dr. Tuliram Ronghang honorable CM Karbenglo Thomas Council kapan dia sebenar ke itu macam honai akai Horen Singh be honorable MP Banson taksi invited guests itu macam habi tuji all MLAs EMs MSCs dan secretaries joint secretaries dan deputy secretaries asli tu film langsung award film pong mau itu minggu pon lo film amen kalau bahan lo kamke alar rong perpi rong be nisingwe kehan laben mirbin la film ho pensel itu tentang bahan lo hal langsung kategori doi itu award pinning 11th Rangsina Sarpo Film Award along itu difficulty so category wise lo bahan lo nomor isi lo Special Jury Award 2022 Best Child Artist, Best Costume Designer, Best Choreographer, Best Comedian, dan Best Cinematographer, Best Actor in Negative Role Male, Best Art Director, Best Supporting Actor Female, Best Supporting Actor Male, Best Scriptwriter Screenplay, Best Playback Singer Female, Best Playback Singer Male, Best Lyricist, Best Music Director, Best Actor Female, Best Actor Male, Consolation, and the Best Director, Best Feature Film, and Best Editor, and Best Makeup. Lapan tu thulam, anikan rangsan tetap pining pada sab kita beri pons do, lapan ke Rangsina Sarpo Folk Artist Award 2022. Lapan number 1 isikil pehlo. Rangsina Sarpo Folk Artist Award Male dan Rangsina Sarpo Folk Artist Award Female. Pinikar Prime Time berita ke 8 second ton iglo 2 minit hak me kurbang tu.